Britney, počni. Wow, cijeli sef sa jagodama. Super! Obožavam jagode. Slatke su i lijepe kao ja. Britney, čini se da dečki žele jagode također. Pogledaj ih. O, čovječe! Pa, ovo je moje. Jako mi je drago. Trebaš dokaz? Pogledaj. Što ona radi? Pogledaj, to je srce. Volim te. Super! Volim to. Wow! Zato ne mogu odoljeti jagodama. Želim ih jesti beskonačno. O, Britney, trebala bi biti pažljiva dok jedeš jagode. Oprostite, ljudi. Ups. Mislim da se ne ljute dugo, Alex, hajde. O ne! To je crvena paprika! Ne želim je. Preljuta je. O ne! Ha, Alex, ti si baš kukavica. To je samo papar. Da vidimo. U redu. Alex, ne brini, pokušaj barem malo. Britney, zašto to radiš Alexu? O, on je vrlo plašljiv. Bojim se. Iako ne. Ja sam hrabra. Sad ću pojesti sve paprike i neću ni trepnuti. O, Alex, nisi trebao pojesti toliko ljute paprike. Osjećat ćeš se loše. Kao što sam rekla, djevojke, Alex se treba ohladiti. O ne, ja sam zmaj. Moramo spasiti Alexa. Točno, vatrogasci. Oni već znaju kako se boriti protiv vatre. Alex, otvori usta šire. Posebne usluge u osobi Kelly pomoći će ti sada. O da, nemam više vatru u ustima. Hvala ti, vatrogasac Kelly. Spasila si me. Sve je u redu, Alex. To je moj posao. U redu. Wow, to je Kit Kat. To je beskonačni Kit Kat. Tako je čak i bolje. Wow, hoćeš li podijeliti, Kelly? Ne. O, ako je to slučaj, onda nećeš vidjeti beskonačni Kit Kat. Što ćeš sada jesti? Alex, zašto to radiš Kelly? To je njezin bonbon. Alex, neću ovo zaboraviti. Sad ti definitivno neću dati slatkiš. Gledaj i budi ljubomoran, štreberu. Wow, Kelly, zar stvarno želiš sve to pojesti sama? I nećeš ni podijeliti s Britney? Gledaj, volim čokoladu, a čak i više Kit Kat. To mi je sasvim lako. To je stvarno cool, Kelly. Super! Brojim. 1, 2, 3, bit ću kraljica. Hajde, Britney, otvori ga. Wow! To je Baskin Robbins sladoled od manga. Voliš li mango u sladoledu? Ja jednostavno obožavam sladoled s mangom. Sigurno ga neću dijeliti ni s kim. Želim uživati u ovom sladoledu od početka do kraja. Kelly, Hajde. nemoj to uzeti Britney. Bolje otvori svoje. Wow! Jesu li to naočale? Što je toliko neobično kod njih? Ali barem mi pristaju. Jesam li postao još Da, cool? Kelly, samo nemoj kliknut na... prekasno je. Uh-oh. Britney, ne želim te rastužiti, ali morat ćeš promijeniti frizuru. Wow, Britney. Zaista? Hej, što? Kelly, pogledaj što si učinila. Gorim! O, ne! Tko je ovo napravio? Jennifer! Ups. Britney, nemoj se ljutiti. Glavna stvar je da frizura ostane na mjestu. Jedi svoj sladoled. Da, sladoled će me smiriti. Doslovno i figurativno ću se ohladiti. Alex, dajmo joj lekciju. Kako ti se sviđa rastopljeni sladoled? Eha! O, ne, moj dragi sladoled. Ipak, hvala Kelly, sad imam milkshake. Što? Njezina me pozitivnost šokira. Barem imam ideju kako uskratiti bebi Britney milkshake. Hej, zašto je završilo tako brzo? Kelly, jesi li napravila rupu u kanti? Alex, hajde, otvori svoj sef. Naravno. Imam bodljikavi kaktus. Kako ga jesti? Mogu li ga pojesti? Joj, bodljikav je. Te iglice. Ne želim ga jesti, ali izgleda da moram. Čekaj, imam ideju. Kelly, pomozi mi.
možeš li spaliti sve iglice da ih ne moram jesti? Naravno da mogu, Alex. Sve ću prirodno spalit. Gotovo sam. Čekaj, Kelly, sve ćeš zapaliti. O, ne, kakav užas. I ovo trebam jesti, ovaj ugljen. Iglice iz kaktusa će biti bolje. Alex, trebao sam se ranije složiti. Što je bilo? Jeste li odlučili tko će prvi otvoriti? Kelly, dođi. Pau, krafna! Obožavam krafne! Vidim vaše gladne poglede, ali ovo je samo moje. Krofna je tako velika i samo za mene. Ovo je nevjerojatan poklon. Sjajno! Wow, Kelly, jedeš tako brzo. Wow, Britney, možeš nastaviti. Naravno, želim znati što je unutra. Što? Je li to jaje? Što bih trebao učiniti s tim? Britney, ovo je razlog da naučiš kuhati. Imaš li kakvih ideja? Da, imam sjajnu ideju. Trebat će mi mikser i razbit ću nekoliko jaja u njega. Sada ćemo ih staviti unutra. Jedan po jedan. Sada zatvorimo poklopac. Uključimo ga i čekamo da se sve izmiješa. Spremno. Pa, da probam. Brittany, hoćeš li ovo piti? Ovo su sirova jaja. Da, ali već su bili u mikseru. Želi li netko? Donijet ću još. Britney, zar ti se nije svidjelo? A upozorili smo te. Pa što? I onako ću sve popiti. Nitko me neće zaustaviti. Wow, Britney, ti si heroj. Mi to nismo mogli učiniti. O ne, ne u mene. Britney, kako si mogla? Hajdemo nastaviti. Dakle, što imam? Što je ovo? Dinamit? Wow, bonbon bomba! Dečki, ako je ovo bomba, trebala bi eksplodirati uskoro. O Bože, ostalo je samo 59 sekundi. Što ćemo učiniti? Panika je loša ideja. Ima li drugih opcija? Točno. Alex, koju žicu bi trebao prerezati? Ne znam koji. Može li mi netko reći? Britney misli žuto, ali Kelly misli plavo. Hajde, idemo na crveno. Još smo živi. O ne! Svi dolje, tu je bonbon bomba. Dečki, otvorite usta. Stvarno? Ovo su zapravo slatkiši. Puno bombona! Dečki, čini se da imate dovoljno slatkiša za cijelu godinu. Požurite, ali ne zaboravite podijeliti s nama. A što želi? Beba želi pomfrit. Ništa komplicirano, sve ćemo napraviti. Znam recept. Čini se da trebate uliti ulje. Ulit ću još. Bit će masnije i ukusnije. Tako da će se sigurno sve dobro ispržiti. Napunit ću cijelu tavu uljem. Malo ulja. Pržimo Uključite ga i gavune. započnite. Koristit ću puni paket jer ih nikad nema previše. Pomfrit. Unučice, što radiš? Gori! Moramo brzo ugasiti vatru. Ne. Nije kao recept na YouTube. Zamalo smo zapalili kuhinju. I sve nas. Bolje učiti od bake. Sada će ti baka pokazati kako se to radi. Uzet ćemo dosta ulja, malo smanjiti vatru i staviti krumpire unutra. Tako će biti savršeno. Bacit ću ga i stavit na tanjur. Kako je dobro ispalo! Sve je za moju unuku. Ostaje dodat najukusniji kečap. Pomfrit i kečap su savršena kombinacija. Mojoj unuci će se sigurno svidjeti. I koliko kalorija ima u ovom jelu. Pokazat ću vam kako bi trebalo biti. Oslobađamo se viška ulja. Zatim zamotamo krumpire u komad mirisne slanine i zamotamo rolnu. Baš tako. Dodajte kap brusničnog džema bez glutena od Duroa na vrh. Baš tako. I dodajte malo ružmarina na vrh. Remek dijelo je spremno. Sjetio sam se nečeg boljeg.
Troli marshmallow s okusom banane izgleda kao krumpir. A ako dodaš Hershey's sirup od jagode, bit će baš kao krumpir s kečapom. Ali okus je tako sladak. To će se mojoj maloj sestri stvarno svidjeti. Napokon, sve je spremno. A beba je već čekala svoju hranu. Jelo od moje bake prvo je privuklo pažnju. Klasični pomfrit i kečap. Izgleda stvarno ukusno. Bebi se očito svidjelo. Pitam se kako bi joj se svidjelo... Ozbiljno, djevojko Buco. Osovina je uzela jedan... recept, ali nije bio cijenjen. I tu je bio dar od moje sestre. Izgleda kao krumpiri i kečup. Ali ovo... Da! To je slatki marshmallow s umakom od jagoda. Zamoči i pojedi. Ostaje još izabrati pobjednika. Jelo od bake. Da, ja sam pobjednik. Oh, boli. Što će beba sada htjeti jesti? Želi jesti sushi. Što je ovo? Ne znam kako to kuhati. Reci baki što treba učiniti. Juhu! Učinit ću to. Češkaš mi nos? Kako kuhati rižu? Suši s gadnom algom? Radije bi opet nešto slatko. Ili slatko i kiselo. Uzmimo slatko-kisele jezike. Dodajmo tučeno vrhnje umjesto umaka. Zamotajmo marmeladno oko. I nekoliko marmelada od Hariba. Kako veliko i šareno ispadne. Jeste li ikada vidjeli takav suši? Ovo je jednostavno savršeno. Sad trebate uzeti list nori i prerezati ga na pola. Sve je suho. Puca. Kako si to napravio? Zato što sam profesionalac? Bako. Izrezat ću malo ribe. Savršene kriške. Stavit ću malo riže na podlogu i malo norija. Uvijem s podlogom, stavim malo ribe na vrh, izrežem, i to je to. Klasični Philadelphia roll s džumbirom i wasabijem je gotov. Super! Ne mogu napraviti te tvoje rolice. Ne zadržavaju svoj oblik. Imam ideju. Samo ću narezat malo krastavaca, izvadit sredinu i stavit rižu unutra. Savršeno! Sada je vrijeme da beba proba. Počnimo s ovima. Suši od šefa izgleda savršeno i okus je nevjerojatan. Kakva velika i svjetla rola i jako ukusna. Okus? Tako ukusan da ih je odmah izabrala kao pobjednika. Ovaj put, slatki dar od moje sestre nadmašio je sve. Nisi probala moje. Hej, bako, probudi se. Unuka opet želi nešto ukusno. Želi piti čokoladni koktel za desert. Ovo je moj omiljeni recept. Trebat će nam nekoliko kockica leda. Ulit ću još čokoladnog umaka u staklenku. Starbucks mliječna čokolada do vrha. I napravit ću malo mliječne pjene ručnim mikserom. Oprosti, bako. Približila si se previše. Što je ova vrećica u bakinim rukama? Instant kava 3 u 1. Zar će to stvarno dati svojoj unuci? Da, ali čini se da i baka to voli. Sada dodaj šlag. Često sebi kuham ovakav recept. Usput, ne zaboravi na sebe. Posipaj Oreo mrvice na vrh. Stavi keks gore. Takav koktel treba piti kroz slamku. To je to. Savršeni čokoladni milkshake. Tko to tako kuha? To je užas. Više puta sam pravila slatka pića s kavom. Trebamo svježa zrna kave. Sve mjerim do grama. Mljevenim zrna u fine mrvice. Zatim ga skuham u French pressu. Kava će biti savršena. Ulite ga u šalicu i dodajte malo mlijeka. Napravit ću pjenu od toga. Sigurno nikoga neću poprskati jer sam profesionalac. I ukras pahuljicama. Savršeno. Vrijeme je da isprobamo pića. Ruka sama dodiruje prekrasnu čašu.
To je divan koktel. Također, ukusni keksi na vrhu. Savršeno je. Što sada reći o instant kavi? Baka je htjela otrovati unuku. Nemoguće je piti. Pjena. Od kave od kuhara. S ugodnom aromom, ali okus nije ništa posebno. Beba bira lijepog pjetla. Trep! Da! Tako je, sestro! Opet si pobjedila! Sljedeći zadatak je da bubnjevi napravite vafle. Što? Što je? I znam recept. Razbite jaja. Dodajte šećer. Možeš imat više, tako da će vafli biti još bolji i smetat. Smetat. O, umoran sam od toga. Možda je to dovoljno. A sada možemo dodati malo brašna. Koliko je potrebno? Baka, oprosti, opet sam te zamazao. Više brašna, više vafla. Možda nije potrebno toliko brašna. Vratit ću višak natrag. Tako neće uspjeti. Ali sigurno će joj se svidjeti dokazani recept moje stare bake. Tijesto je ispalo savršeno. Evo, sada možeš izliti tijesto u kalup za vafle. I ja sam skoro gotova. Savršeni ružičasti vafli uskoro će biti gotovi. Čime hraniš bebu? Potrebno je jesti zdravu hranu. Nećemo trebati šećer. Bolje ćemo uzeti tikvice. Savršeno. Sada ćemo dodati neka jaja. Stavi brašno i napravit ćemo tijesto. Brzo ću to napraviti mikserom. Kako ružno izgleda. I pokušajmo naše super zdrave vafle. Skoro su gotovi. Mislim da. Mljat! Staviti ću ih na tanjur. Dodaj malo šlaga od jagoda i bobičasto voće. Volim kako je ispalo. I sada ću dodati malo tradicionalnog javorovog sirupa. Preli sve preko. O moj i komad maslaca. O moj divno. O, vafli su gotovi. Zelena je boja od... Loše zdravlje. Nema dovoljno ljepote. Vidimo se na ovoj prezentaciji. Napravi to. Broj sobe i više zelenila i sve to. Bellissimo. Vratila se s pravom prehranom. Evo, unuko. Ovi vafli izgledaju izvan Upravo onako kako je htjela. Je li to je bilo neobičan ovo? osjećaj. Ljuska od jajeta. Moraš biti oprezan kada kuhaš. I što je ova zelena boja? Opet trava na vrhu? Ukradi To se komadić. isplati pokušati. Vrlo mali. Miriše dobro. Ali to još uvijek ima grozan okus. Što očekivati od ovih vafla? Izgleda da su se bebi zaista svidjeli. Evo pobjednika. Jupi! Moji su! Uspio sam! Sviđa... Imat ću sreće sigurno. Hajde mašino, ne iznevjeri me. Želim nešto ukusno. Skittles! Da! Sreća je na mojoj strani danas. Joj, i ja bih trebala imati sreće. Želim nešto ukusno da napravim Miju ljubomornom. Hajde, mašino. Što? Hrana za mačke? Ovo uopće nisam očekivala. Fuj, tako ti i treba, Jennifer. Oh, ne, dobit ću ja svoje ukusne poslastice. Vau, čarobni gumb. Sada ću prvo kliknuti. Što se događa? I evo mojih gostiju. Drago mi je što vas mogu pozdraviti u izazovu, pa je vrijeme da pritisnemo gumb. Jupi! Sada ću sigurno imati sreće. Želim kliknuti na narančasti. Odličan izbor, Jennifer. Što je na semaforu? To je Nutella. Da, imaš sreće jer imam cijelu kantu Nutelle i sve je tvoje, Jennifer. Oh, kako fino miriše. To je Nutella. Neću pobrkati ovaj okus s bilo čim. Uli još, klaune. Ne zadržavaj se. Kako želite. Sve do posljednje kapi. Oh, ups. O, nešto mi je palo na glavu. Da, ovo je kanta u kojoj je bila Nutella i čini se da je to znak da je Nutella gotova. Ako se takva ukusna stvar izlila na sretnu Jennifer, onda ću i ja sigurno imati sreće. Pa, u pravu si, Mija. Dobivaš marshmallows. Imam veliku vreću pa nećeš ostati gladna ni na koji način. Kiša marshmallowa. Uhvatit ću marshmallow u ustima.
Uspjelo je! Wow, mislim da imam sjajnu ideju. Jennifer, pripremi obraz. Mija, što radiš? Kajde, ne viči. Presudi sam. Kakvi su to marshmallows bez Nutelle? Ukusno. I smislila si sjajan plan. Wow, Mija ima cijelu kutiju marshmallowa. Možda će ih podijeliti sa mnom. Mija, bok? Dugo se nismo vidjele. Mogu li dobiti jedan marshmallow? Želiš li marshmallove? Zašto ne? Izvoli. Mija, što radiš? Neću dijeliti s tobom. Ovo su moji, što znači da ću ih pojesti sve. Pohlepna si. Dakle, ja imam svoje marshmallove. Ovaj gumb je pritisnut. Baci ih meni, klaune. Ne želim te uzrujat, ali to nisu marshmallovi. Što je to? Moja glava! Pazi! Ovo očito nisu mali, mekani marshmallowsi. Toaletni papir? Pa, ovo je sjajna prilika za nasamariti Miju. Sada će znati kako biti pohlepna. Što se događa? Je li to toaletni Što je zamrljano sa mnom? Moraš bolje paziti na svoje stvari. Pohlepna. Vrlo dobro. Sad sam sva u tome. Želim se što prije istuširati. Nema tuša, draga, samo ti i gumbi. Pa, to je u redu. Pritisnut ću 2 odjednom. Odlično rješenje. Med s moka kavom. Da, Mija, bit će spektakularno. Skidaj poklopac, krenimo. Nešto mi je poliveno po glavi. Ima tako sladak okus. To je med. Volim med. Drago mi je da ti se sviđa. A sada će se dogoditi nešto najzanimljivije. Tako dobro. Ne miči se. Sada nešto pada po meni. Nešto bijelo. Je li to snijeg? Ne izgleda tako. Ali brašno. Tako je, uživate? Ti što misliš da bih trebao uživati? Ne znam, Mija, ali izgledaš nevjerojatno. Sjajiš za Prag. Manje riječi, više akcije. Jennifer. U redu, ovaj ružičasti gumb izgleda bezopasno. I donijelo ti je hrskave jednorog prstenove. Čestitam. Wow, već ih mogu okusit. Onda te neću mučit. Otvori usta šire, Jennifer. Maljac. Uživaj, draga. Sreća se može u bilo kojem trenutku okrenuti. Znam. Imam kantu Nutelle. Možeš skupljati prstenove u nju i bit će mnogo zgodnije jesti ih na ovaj način. Tako dobro. Možeš zgrabiti cijelu šaku odjednom. Ukusno. Volio bih da je svaki dan ovakav. Jennifer, drago mi je da si sretna. A da biste bili još sretniji, trebate dodati nešto. Što radiš? Imaš mlijeko. Što je suhi doručak bez mlijeka? Vrlo pametno, Jennifer. Pa, eto, tako puno bolje. Stavit ću kantu ispod mlaza i dok se mlijeko skuplja, možeš ga i onako žvakati. Tako dobro. Hej, klaune, a što sa mnom? Pogledaj, pritisnuo sam gumb. Bolje da izbaciš ukusne stvari. Ne želim te uzrujat, Mija, ali pseća hrana se teško može nazvati ukusnom, ali će sigurno biti zabavno. Kakav smrad! Nisam računao na to. Dosta je već. Dosta! Ne želim se više igrati tvojih igara, klaune. Zaustavite mašine. Dok si u kutiji, Mija, moja pravila vrijede. Kad izađemo odavde, bolje ti je da se držiš podalje. Kakva sreća da imam Miju. Užitak ju je gledati. Ali nema vremena za gledanje, pritišćem gumbe. I budući da imam sreće danas, pritisnut ću 2 odjednom. Hrabro, a kao i svaka hrabra odluka, ima posljedice. Moja omiljena kombinacija je na ekranu. Počnimo s jajima. Perje? Čekaj, jesu li to kamenčići? Ne, to su sirova jaja. Pa, to je peh, pravo u lice. Ajde, Jennifer, jesi li se razveselila? Ako se sjećaš, pritisnula si 2 gumba. To nije sve. Sad perje. Perje, cijela hrpa. Da, sreća mi se stvarno okrenula. Kao da sam sada kokoš. To si mi učinio, klaune. Fuj. Perje ti baš dobro stoji, Jennifer. Pogledaj se. Zašto se smijemo? Gumb, Mija, izvoli. Pa, koji da pritisnem? U redu, Wow, to je baš sreća. Tabasco.
Mija, drži se čvrsto i bolje ti je da ne otvaraš usta. Pa, hvala na savjetu. Mogao si samo ne proliti umak po meni. To su pravila, Mija, stoga moramo biti strpljivi. Samo moraš čekati da završi. Pa, to je to. Oh, još uvijek mi je u ustima peče. Nevjerojatno. O ne, klaun je u plamenu. Pomoć. Nije bilo razloga proliti tabasko umak po ljudima. Tako neka bude, Mija, pomoći ću ti. Obući ću odjelo, sada sam poput pravog vatrogasca. Vrijeme je da ugasim ovaj plamen. Oh, hvala. Sad sam potpuno mokar, ali nema vatre. Sjajan posao. A, to je sjajno. Mislim da je izazov bio uspješan.